Predsednica parlamenta Slavica Đukić Dejanović izjavila je da je ne bi iznenadilo da izbori budu održani u decembru ili januaru, iako je njihovo održavanje prema zakonu predviđeno za 11. maj. Sve što se bude događalo i ranije od današnjeg dana pa nadalje je zapravo u nekom regularnom roku i ova vlada i ova parlamentarna većina su očigledno imale pun mandat. Dakle, ne bi me iznenadilo, nije bilo nikakvih dogovora. Vi znate da o tome odlučuje predsjednik države. Dakle, nikakvih dogovora, nikakvih konkretnih naznaka, ali prosto razmišljam glasno da me to ne bi iznenadilo. U međuvremenu je, komentarišući izjavu potpredsjednice svoje stranke, predsjednik SPS-a Ivica Dačić izjavio da će parlamentarni izbori u Srbiji biti redovni. Mi smo već sad spremni za izbore. Dakle, URS Srbije kreću sa zvaničnom predizbornom kampanju 13. novembra, pravimo veliki skup u Beogradskoj areni i to će biti i dan kada ćemo objaviti naš predizborni program i krećemo zvaničnu kampanju. Tako da kad god se raspišu izbore, mi smo za njih spremni. Što se nas tiče, bolje izbori momentalno nego ovakva agonija u nedogled. S obzirom da je neophodno promeniti politiku, jasno je da ova vlast ne može da insistira da na postojećim političkim pozicijama ostane na vlasti do praktično druge polovine naredne godine. Jer izbori u maju, uz međusobne stranačke pregovore, znači da smo mi potrošili 2012. godinu. Mi nemamo informacije o tome da bi izbori mogli da budu u decembru, kako je to predsjednica danas najavila, ali ukoliko budu, Liga socijaldemokrata Vojvodine je za njih spremna. Što se tiče Srpske radikalne stranke, ta dilema ne postoji. Bolje treba da pitate predstavnike vladajuće većine da li su oni spremni. Ali otprilike kako ja procenjujem, njima bi trebalo još jedno 10 godina i mislim da bi posle toga bili potpuno spremni. Pa znate kako, izbori mogu da budu što pre to bolje. A mi smo spremni svakog časa za izbore, naša koalicija, mi možemo kad god, evo, raspišu. Ova vlada nema većinu u parlamentu. Ova vlada ne može da usvoji zakone koji su prošli proceduru. Ova vlada je zvanično pala. Ona može jednostavno da figurira. Kada je reč o momentu raspisivanja izbora, tu sam znao ili smo svi znali da su ta mala, sitna iznenađenja moguća, da to može da bude svakako pre maja sledeće godine, prosto zato što pojedini članovi te koalicije kalkulišu ranijim obaranjem vlade da bi zadobili bolju poziciju za učešće na samim tim izborima. I to je jedna ovako marketinška igra. Što se tiče ove vlade, njima očigledno izbori nikad ne odgovaraju, ni sada, ni za 6 meseci, ni za 2 godine. Pa Srpski pokret obnove se sprema za izbore, uskoro ćemo napraviti centralni izborni štab, uskoro ćemo formirati izborne štabove po svim lokalnim odborima i početi da promovišemo naš program. Ble, ble, ble. Ble, ble.